Ningizimu Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Mbukeli njengenjwayelo ke sihlele Mkhulu Hoti la sihlele inyanga YoMpedi sihleli no DStv. Mkhulu ake ubingelela ababukeli emakhaya. Thokozani sanibona ndumela ngaphishini endalolo bulisa la inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ila ngitholakala khona ila ngenza umsebenzi wokugayela abantu impande yokuphila. Impande yomnotho impande yokuba namandla lezi zinye ngenamsebenzi ungayinika nje ogogo no mama no sisi abasafufuza la eminyangeni mina la ngifuna ungizele uze la ngizokwenzela impande yomnotho impande yokuphila lezi zinye lezi ungayizama kulabafethu labanye siyabonga sibonge Mkhulu topic yethu namhlanje soke sikhulume kabanzi Mkhulu ngoMkhulu Mahlangu inyanga yasesekunda kodwa ke ake siqale la Mkhulu ake ucacisele umbukeli uma sikhuluma ngeProphet T elinjani le Prophet T itiye elisebenziswa abantu of which are prophets, sangomas, traditional healers, priests nabafundisi abathanda ukuvula iso lomoya. Uma umuntu kumele uvule iso lomoya ubone ukuthi inkinga zakho zidalwa yini, abantu ophila nabo inkinga zabo zidalwa yini, uyasidinga Prophet T. Prophet T izokusebenzela sikwenzele imanga ongazange wayibona phezulu impilo yakho wena funa njengamanje ufake iorder lakho ibiza nje lenteli 600 rand then emva kwalokho kwazi ukuthi noma usesontweni useziyoni lokuthi amen amen hallelujah amen uthi athuthe 46 1920 manje ngiyakubheka wegogo wethuke liblue hayi khona wathi umoya kimi akutshele kanjalo kakhulu ukuthi hayi khona mani khona la kuvalwe khona ngempilo yakho mina mase ngithi ngiyabonjela kwasokuthiwa kimi hayi khona mani ake ngibuze ukuthi kanti umuntu lo bizwa ngozweli ubani mina ngase ngiyamangala athi gogo hayi uzweli umakhelwane wami uthi yebo gogo mina sengiyamangala kwathozweli kanjalo kakhulu ahamba kwela ngaphandle ukusebenza so ngamanye amagama Prophet T sikwazi ukwenza ukuthi uvuleke umoya uma umuntu ongasonto ongayenzi ini uvuleka umoya ulokuhlele endlini and lento leyikhuluma nawe nje uthule izokuvula iso lomoya Prophet T 600 rand thola litiya leli elinamandla kangaka siyabonga Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake ucacise la. Kunomama Mkhulu othi Mkhulu kade ngithathe ilokhuzana itiye lenhlanhla lapho. And imali engane yami eProvident Fund ebese kade lokho ngizama ukuyilungisa ingaphumi iyavele yaphuma. Kanti letiye lenhlanhla lisebenza kanjani Mkhulu? Konakele ezweni madoda. Konakele ezweni. Into enzakalayo wena mageba ukuthi abantu abazwisisa ukuthi inhlanhla yomuntu akusinyama le ngaphandle ukuthi inhlanhla ingaphandle ingakho masenza imbiza senzela abantu imbiza umuntu into afike ayiphuze lento isebenze ngaphakathi kuyena lana kuse University yobunyanga ngizokutshela izinto ezakalayo uma sivela inhlanhla kumele sikunikeze nomuthi wokuphuza uma singakunikezanga umuthi wokuphuza ngiyashoda ngoba inhlambuluko ihleli ngaphandle kuwena kodwa ngaphakathi kusasemnyama kusavalekile igazi sasemnyama igazi lakho alithandeki futhi alinasithunzi kodwa itiye nje lenhlanhla lokwenza ukuthi inhlanhla zakho zivuleke ukusuka ngaphakathi uma inhlanhla zakho sivulekile ukusuka ngaphakathi leli tiya mageba ligeza ububi from ngaphakathi kwena ligeza amabhadi ukusuka ngaphakathi kwena uma leli tiya ligeze amabhadi ukusuka ngaphakathi kwena into enzakalayo ke manje sekwenzeka ukuthi wena umuntu ungizwe kahle wena umuntu inhlanhla ivuleka ngaphakathi bese into yakhanya leli tiya leli njengoba ukhona mama lotho Provident Fund yeminyaka engaka sokuyima njengoba kanje wena umuntu uma ufuna ukuba right thola itiye lenhlanhla phuza leli tiya leli phuza 1 tea bag 3 times in a week izogeza ngaphakathi angizodlala ngawo leli tiya limnandanga ngoba lisebenza ngawo ngaphakathi omunye umuntu utheke mina Mkhuzi uma ngiphuza leli tiya ngizwe ngala ingqondo yami ngathi yashifta ingathithi ukubonisa ukuthi banifaka nemithi wrong enza nokuthi ingqondo zenu zijike athi Mkhulu ngizwe ingqondo yami ithi ngaphakathi kimi athi ngezwe ngiba yimina lo wakudala ngiba yilento ade ngiyona kudala ngoba bese ngiyenzwe enye into engayazi siyabonga Sibonge Mkhulu ake siphinde sibheke la umuthi wenduku Mkhulu uhlukene kayi2 kune Nigerian buffalo kube sekuba ne triple power
umehluko kulomuthi uyini nama price wakhona ngabe ayafana yini? Ngifuna uqula ke sesifuna uqula ke manje. Mntwanami kuyabongwa sekubonga abantu kubonga omncane kubonga omkhulu. Oh izandla ziyagezana mntwanami kuyabongwa sekubonga abantu kubonga omncane kubonga omkhulu. Uyabona into ethu ngiyayibonga. Inyanga yakho yayibonga mikwenzile kahle. Uyayibonga inyanga yakho and abantu abaningi lemfundiso yokubonga ingenile kubantu. Abantu bayabonga. Kubonga omunye ubaba uma kukhulunywa ngetriple power Nigerian Buffalo baba lo athi Mkhulu athi kuhle kwami athi kumnandi kwami athi lento le ukuthi mamadoda amanye elogi efenda ebusuku mina ngihlala ngithe ayisayenzeki athi ngiyabonga khehla lamakhehla athi baba nayi imali deposit akathi selemove angithumela 3.5 enye futhi emuva ngaphezulu. So ingakho ngithi oh izandla ziyagezana mntwanami kuyabongwa sekubonga. Yabona ivoice yami ishile ngabe ngiyayishaya le ngoma manje ivoice yami niyazi ngiyagcwela ekhaya. Umuthi wenduku number 1 sinomuthi obizwa ngetriple power. Umuthi wenduku triple power umuthi of which umuntu awusebenzisa lo muthi lo umuthi wala eningizimu Afrika wona ubiza nje imali engange 3.5 ukhulisa induku qinisa induku phamisa induku yakho. Sibe nomuthi wenduku obizwa ke Nigerian Buffalo. I-Nigerian Buffalo umuthi wenduku of which wena umuntu uyawuuser. Uma lo muthi lo uyuser uzofika uyazi ukuthi uyuser umuthi but osuka all the way from kuphi eNigeria. Then umehluko ukuthi i-Nigerian Buffalo inamandla udlula umuthi wenduku ngoba lo muthi lo umuthi oyi-import esuka ngaphandle from Nigeria uze la. Even negama liyasho Nigerian Buffalo ubiza wona 4.5. Wena uma umuntu ufuna ukukhulisa induku yakho amadoda namapipi angasebenzi amadoda namapipi awile amadoda nenkinga zamapipi kibe straight into amadoda nenkinga zamapipi gijimela la kumina kunyanga YoMpedi Mkhulu sikwenzela umsebenzi wakho. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la kunalo muthi ekuthiwa islay queen tea. Ake ucacisele umbukeli ukuthi ngabe senzani? Islay queen nina bethongo niyazi ukuthi sine slay queen ogeza ngaso la ekhaya. Uma usifuna zombili ungazi order it's 1.1. Then sine slay queen tea manje of which slay queen tea itiye labesifazane namadoda afuna ukuthandeka afuna ukubonakala afuna ukuslayer. Mina ungibusi ngiyaslayer ungibhekile nje uyabona ukuthi nginayo lento ukuthi uyabona lento le akusudi ukuthi uzutshelo bani lento le uyabona ukuthi ungibhekile nje Mkhulu uyabona lento le. So uyangibona nje ingoba ngisebenzisa amakhambi esintu. Lamakhambi lawa engifike nguzele nawo anguzeli ngamakhambi la mina engawadli ngunika into le mina ngayidla. Angeze ngunike into lento lengayazi ukuthi itiya ukuthi poison ifike likubulala ngunika into nami sengithi ukuthi you understand. So uma umuntu ufuna islay queen tea iba nemali engange 600 rand thola islay queen tea yakho then ube right. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake sikhulume ngalolu daba lolu kwamanye ama TV kade umenywe kona ke kwakhala labo baba kuthiwa ama bless abathi hey ubaqhatha namantombazane wena bazibona sebekhipha imali bengazi bayikhiphe kanjani. Tshela umbukele ekhaya yini Colgate intando uyabona abantu yazi abantu bazolimala emhlabeni abakalimali. Uyabona kuyimanje ngifuna abantu besifazane nanoma futhi umuntu wesilisa thola iColgate intando lona umuthi intaka baba ozofaka kwi-toothpaste yakho umuntu qeda ugeza amazinyo ugeza amazinyo umuntu qeda ugeza amazinyo ngalo muthi lo bese uye endaweni la ufuna khona la ufuna abantu bakuzwe mhlawumbe uyi-sales person mhlawumbe uthengisa ama-product thize mhlawumbe uthengisa ini lento le uyifaka la emlonyeni nanoma ngisho ibusiness lakho li online wena geza ngalento le wena geza amazinyo ngalento le angina nkinga ungayuza iyakho fresh as i-toothpaste yakho but ngifuna uyuze iColgate. Why Mkhulu Colgate original ngoba umoya wambule ukuthi iColgate iyenzwa ngamakhambi impela wesintu. So kuyadingakala ukuthi uyithele kuColgate lento lengaphezulu uqeda ugeza amazinyo yakho uqeda geza amazinyo uma usisi
odla amadoda imali emathaveni. Hamba uyengena ethaveni. Mawufika lapha ethaveni, mamela ngwaneso. Mufika lapha ethaveni vele nje ungene. Umuntu qeda kungena, ufike nje udle wonke lamadoda lawa imali. Afterwards uwashiye unganinga ngisho nekuku. Ubanqintshe ikuku. Ngoba ngihlezi bafuna ukunidla. Unqintshe. Umtshela ukuthi hayi papa ke xa ufana next week uzolalela yonke into. Kahle kahle lo muthi lo okuthiwa iColgate intando, it's more like a drug. Ngoba yonke into ikhulumayo abantu bayizwa futhi abantu bayayenza. Njengoba uthengisa uthi lana product yami ibiza imali engange 2000 rand, 3000 rand, 4000 rand, muthi uyabheka uthengisa impahla edabukile. Umuntu uyayithatha lento le akayibona ukuthi lento idabukile ngoba usuke eshawa ilento la esemazinyweni akho. Amazinyo akho awabe mhlophe aqhakase kodwa ayenzwa yini iColgate intando. Siyabonga. Yima-ke mkhulu manje njengoba kukhona ababethi bafuna iColgate intando baya ecaleni, isebenza kanjani, ihlangana kanjani into zecala? I-right kakhulu futhi eqaleni ngoba ngithi ufuna ukuzwiwa. Lento le into ukuthi uzwe mageba. Uma ufuna ukuzwiwa, umfundisi, ubamba ama meeting, uyini, politician uyini, umuntu nje of which ufuna ukuzwiwa. Thola iColgate intando. Biza nje imali engange 500 rand. Ayona imali eningi leyo. Uma uzokwenza more on that, uma uzoyiqala lakho, uma uzokwenza thola iColgate intando. Geza amazinyo, hambi lapho. Umndeni wakini ufuna bezo wena wedwa, thola iColgate intando. Geza amazinyo, hamba wenze njalo. Unendoda engakuzwa, geza amazinyo, hamba wenze njalo. Unendoda engafuni ukunikeza imali, geza amazinyo, uyitshele ukuthi ngifuna imali. We, asafuna ikhulu ngoba ngathi ngiyasithengisa. Ngithi nje iColgate intando 500 rand uyidinga. Funa njengamanje amanamba avela ku screen. Lama namba lawa awahlalela ngoti. Mina ngikwazi ngekhanda. Mina ngisebenzisa umuthi. So nawe uthola amanamba la njengoba evela ku screen, futhi ahlela wa movie. Fona njengamanje. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Mhlawumbe sesiphuma nje mkhulu. Umuntu uzobuza ukuthi kambe mkhulu iColgate ngiyithola kuwena noma fanele ngiyithenga esitolo? Colgate ishiphi kakhulu. Angazi ukuthi Colgate malini. We Hoti. iColgate mina ngazidala ngayigcina yo 8 rand bakwethu. Oyimali iColgate lenkulu. Malini makeba? Colgate lengaka. Noma seko 15 16 manje. Dala beko 8 rand mangisangena emashop. Manje ngisangena emashop ngoba ngiyobanjwa ngalana ngala mkhulu. So usengela iColgate yakho. Wena la mina thola umuthi nje kuphela usebenzise. Then konke kuyokhanya. Thola umuthi awuzi e131. Uya-order noma uya at the market building thola into yakho. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Mkhulu, ake sikhulume kabanzi la. Kunomkhulu ekuthiwa Mkhulu Mahlangu, inyanga yasesekunda. Ake ucacisele umbukelo ukuthi umkhulu kephi futhi imisebenzi aspecialize ngayo imiphi. Uyabona leya inyanga makeba, inyanga umuntu osemakhaya, inyanga le. Lena ke inyanga, niyazi ukuthi uHoti akanilethela ama fake, nginilethela ama proper. Mina ngifanga lezi inyanga lesula ukuthi uya kumuntu umfika kumuntu, umuntu la ka exist. Lo muntu la kana score, lo muntu la lena inyanga ke makeba. Inyanga ke le, inyanga enamathwasa, inyanga esebenzayo, inyanga ephakamisa umuntu le, inyanga enzela abantu igubhu zokuphila, inyanga ke lena ehlola abantu into ezwakalayo, inyanga ke lena enza umsebenzi wethongo, into ebonakalayo, into nawe oyizwayo. Inyanga ke le, inyanga yasesekunda, umkhulu Mahlangu. Mahlangu uyasebenza, angifuni ukumamanga, ngifuna ukuthi ngingene lana ngibuke kahle le ndawo leza ngakubo ngoba le ndawo mina angiyazi ngalendlela leyo. Inyanga ke lekhehla lamakhehla angifuni ukudlala ngomuntu. Inyanga lena enamathwasa, lezi ithombe zakhe namathwasa akhe ngiyosifaka la kule ndawo nizibone. Inyanga ke lena enza umsebenzi. Le nyanga lena iyathwasisa, iyagidisa, isebenza ngemithi yamaqala, isebenza ngemithi yokuthi abantu babe nenhlanhla benemali, isebenza ngokuphakamisa abantu, isebenza ngokuvula inhlanhla zabantu, isebenza ngokubathi ngokunothisa abantu. Hey, ngakhuluma Mahlangu wena ngazidla amalimi. Inyanga ke lena efundile, it's not just a traditional healer of which ayazi ngisho nokukhulumela igama lesilungu. Uthola inyanga wazi nokukhuluma ngisho nokuthi I love you. Anokuthi nje I love you ayikwazi, kodwa le muntu lo simbiza ngenyanga. Mulo kumtshela ukuthi mkhulu yazi I love you. Acha uthi ufuna umuthi wani kokwa nguzwa engezwa lutho. Inyanga ke lena eyazi umsebenzi wayo. Lana ke sinomkhulu Mahlangu all the way from Mpumalanga bakwethu esekunda. Inyanga esebenza abantu. One le nyanga le ekwazi ukulungisela umuntu umsamo. Ilungise idlozi lakho liqonde libonakala ukuthi liyangaphi. Then lana kube inyanga ke lena engasabe kubethela imizi yabantu. Inyanga ke lena ifika ibethela imizi yabantu. Maye ukuthi
emzini wakho sikhona izinto ezihambayo into zazi ukuthi ziyaphila ngaphakathi kuwena Mpumalanga na Inyanga Mpumalanga na Inyanga isesekunda ihlalele wena uma umuntu ibusiness lakho lihamba kancane thola Mkhulu Mahlangu akwenza into zakho zenzakala umuntu una 50 years manje awunamoto thola Inyanga uMahlangu akwenza into zakho zihambe kahle futhi sikhanye sigijimele mhlambe kwindabeni yokuthi uvula izinto zabantu zibonakala into zakho mazivalekile zingabonakali lenyanga le uMahlangu iyovula into zakho zibonakale kukhanye bantu baseMpumalanga wena umuntu ofuna ukuphakanyiswa wena umuntu ofuna ukwenza into zezimali wena umuntu ofuna ukwenza izinto ezemihlola esiphakamisa umuntu thola lenyanga le angizukudalula ukuthi wenza ini ngamalini ngoba angazi umsebenzi wakhe owakhe umuthi kaMahlangu ngubonile mina uyasebenza wenza izinto mina inyanga YoMpedi TV angikhankasi inyanga ezu 50,000 la ngoba inyanga engiyibeka la ngibeka inyanga la while mina ngathatha impande yenyanga ngayibona kunezinye inyanga they are running and marketing show mina ngirun marketing show la mina angirani marketing site mina lana ngirana inyanga YoMpedi TV eqonde ngemithi yenyanga YoMpedi nemisebenzi yayo nabanyoza kwethu abanamandla entweni yani endimeni yokulapha so inyanga lena ekwazi ukufaka umuntu inhlanga zokunotha inhlanga zokuphakama inhlanga zemali inhlanga zokubonakala ukuthi umuntu uyangapi inyanga lena uMahlangu lana ke uMahlangu uyakusiza kuphakamise aphakamisele abantu izuza wena umuntu osebenza ngamanzi wena umuntu ofuthi uhlala uboniswa amanzi njalo but awuyazi ukuthi kanti kwenze njani qinisa imoto qinisa amabhizinisi abantu uvula amabhizinisi abantu inyanga lena uMahlangu imisebenzi ayenza uningi kakhulu ulungisa indaba zamathando indaba zamacase indaba zakho nemizwa wakho uyakulungisela inyanga lena uMahlangu inyanga esesekunda inyanga uMahlangu usesekunda amanamba akhe abazowafaka la ngizowabiza 076 011 0920 063 375 1420 yaqala futhi 063 063 3751 420 076 011 0920 inyanga lena uMahlangu inyanga eyazi istory sayo iyawugaya umuthi iyagiya akusinyanga othola ukuthi inyanga khona ifaka ugushi hlezi inyanga ifake into yegushi awusazi nokuthi lento le inyanga noma yiblesser noma isifebe sendoda noma isifebe senyanga lena inyanga siyabonga Sibonge Mkhulu Hoti sibonge babukeli bonke benyanga YoMpedi TV